Wetso madume nako ile bosupa mo phateng phirimaneng ya tsatsi la labone dikgang ke tsa Botswana television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ke bidiwa Benson Puthego makore di tibulegela ka go leba ditlhogo Tona boko re puso e tla tswelela e tlhomile seemo sa merwalo la leitho go somarela matshelo a batho Setšhaba se thagisiwa ka kgonagalo ya marwalela e ka bakiwang ke go penologa ga letamo la Gaborone. Mme mo go tsa metshameko ya League ya FNB Premiership e tlhalosiwa e tlosolosiwa tota ntateng ya seemo se se sa iketlang sa maemo a bosa. Wetso re lebe dikgang. Setšhaba makgotla le dikhamphani ka go harologana ba simolotse go thusana le puso mo maitekong a go tsibogela diemo kgotsa tshenyo e bakilweng ke merwalela jaaka dipula di tsweletse ka go gosomana mo mafelong mangwe a lefatshe leno. Lekgotla la Botswana China Friendship ka tshwaragano le One Pula Foundation ba bile dijo go thusa ba ba milweng ke merwalela fa khamphani ya T-Connect yone e ntshitse didirisiwa tsa maranyane a Starlink go thusa puso go tsibogela seemo motlhofo. Fa mogala dimpotseo ka moso gompieno mothusa tona wa ofisi ya Gatautona mme Maipelo Mophuting wa kgotsa dikhamphani tseo ka jana dithuso tseo di tla tlamela ba ba milweng ke merwalela le gona go ikgolaganya motlhofo le ba ba kwa mafelong a kgakajana le toropokgolo Gaborone. We're going to give a comprehensive report, like I said, through the minister. There's going to be one channel of communication. And thank you so much to Botswana for their patience. Thank you so much to Botswana for lerato, le tirisanyo mmogo ye ba ntseng ba isupa during this very, very difficult and challenging time as a nation. But what we are seeing hela as a ministry, what we are seeing hela as a government is that Botswana tota re tshwaragane, all hands are on deck, and this can only help us come out bigger, better and stronger as a nation, and obviously more prepared. Although one can never really be too prepared for a disaster, but this has certainly showed us some of the contingency measures that we can put in place prior to the emergency. We believe that every little bit counts, even a Pula, a Taipei, and together of efforts can create something powerful. We stand with the government and the peoples of Botswana, and we will continue to contribute to the development of our country. The beauty about this product is that it can be deployed anywhere within the country. All you need is some power source. It's a very easy install. It can be moved with much ease. Anybody can install it, and you will have very, very high-speed connectivity within a couple of minutes of you doing the installation. So it's deployable anywhere in the country, and this is why it's so useful for this purpose that we are presenting it for. Toropo kgolo ya bobedi Francistown le yone ya milwe ke dipula tse di tsweletseng ka go gosomana kwa borwa le kwa botsheka jwa lehatshe leno go kaiwa fa mo nakong eno mafelo a milweng bobe e leng Ngilitshi Nthe, BZ, Manaka, Block 7 le ditsa tse di fatatsegano ka ya Tati. Mme le fa go ntse jalo go tlhalosiwa fa seemo se se ka nna sa bifela pele ka jana metsi a tshela monokeng ka bokete e leno ka jalo ya Tati. Molaodi wa toropo eo Mecha Boko Matsheka yo eteletseng pele komiti ya dibetso tsa tlholego kwa toropong eo a re ba tlhotse ba tinkgetse go namola ba ba milweng ke merwalela e. Mme Matsheka re ba setse ba hurisitse malapa le mmalwa go ba isa kwa mafelong a babeletsegileng kwa toropong eo ya Francistown. O kaile fa ba le mo ditshekatshekong tsa gore ke batho kgotsa malapa le kae a tlhokang dithuso tsa potako ka jana ba tsweletse kwa go amogela dipego tsa tshenyo fa e sale ka moso gompieno. Ke a go leboga re setse re mo nakong ya gompieno re kgonne go ka tamela matshelo a ba ileng gore gongwe malapa a bone a na tseneletswe ke metsi, mme mo malapeng a go nna le batsadi bagodi bana ba ileng gore re kgonne gore re ntshe dithoto tsa bone re di kopetse ko di warehouseng tsa ba ileng gore gongwe re dirisanya le bone mo toropong ba tshwana bo dikereke jalo, mme re lebile gape gore re go tsamaya re dirise dingwe tsa dikolo tsa rona
go tamela mangwe malapa e leng gore gongwe a amegile mo sebakeng sa gompieno. Jaanong mo nakong ya gompieno so se sengwe se e leng gore re se dirile ke gone gore re biditse ba tsaya karolo ba ba amegang gore gongwe ka tse e leng gore ba na le tsone go ka tamela go ka leka go fokotsa metsi mo toropong ba dire jalo. O ka itemogela gone gore malapa bontsi a amegileng ke a e leng gore gongwe a mo letsitsing la noka ya Tatile ya Ntshe. Jaanong se se diragala mo nakong ya gompieno ke gone gore re tsibose Batswana ba e leng gore gongwe malapa a bone baagi ba dikgaolo tse gore ba nne gone gore ba lebelele seemo gore ba kgone gore ba iphalotse mo bodiphatseng ja metsi a re bonang a le mantsi. Seo ke metsi pabalesego ke yone e botlhokwa mme ga re tswelela re santse re le kwa toropo kgolo ya bobedi toropo ya Francistown mo kamela mapodisi a pharakano kwa kgaolong ya Bokone Assistant Commissioner Modisa Otsile Solomon a re ba tswetse ditsela tse tharo kwa toropong eo ka jana di penologa ka metsi. Fa buisana le kana dikgang la Botswana Television re Modisa Otsile Solomon o kupile setšhaba go dirisana le mapodisi jana ka jana bontsi jwa mafelo a toropo eo a simolola go tlala metsi a tswang jalo mo dinokeng tsa Ntshe le Tati. Bethany Mando wa bega. Dipula tse di tsweletseng ka go tshologa go ralala lefatshe leno di tsisitse matlhotlhapelo ka bangwe di gogotse dikoloi tsa bone di bakile tshenyo ya dithoto le dikago fa bangwe ba tseneletswe ke metsi mo matlong a bone. Le fa go ntse jalo go supa kutlwelobotlhoko e Batswana ba itsegeng ka yone, lekalana la Business Botswana le boletse gore le ikeeletse go thusa puso ka madi a ba ka a dirisang go thusa ba ba amilweng ke merwalela. Disaster Management Fund, which is going to be independently governed by a board and have its own independent account. And this is to ensure that there is independence and proper governance structures around that. Mehela se se botlhokwa is we are going to be working hand in hand with the National Disaster Management Committee that is already in existence that works to mitigate any disaster issues tse no gore di teng. Business Botswana ena gape ya rotloetsa maloko a yone go thusa ka tsela epe fela e ba ka e kgonang go namola ba ba amegileng. Those business community that have tools tse di tshwanang le di JCB that can help in terms of clearing any blockages that are creating impediments towards the flow of water and resulting in current floods that we are seeing. Please let's align and heed this national clarion call ya go thusa. Puso e ne a akgola Batswana go tsiboga le go emana nokeng ka nako e ya seemo sa tshoganetso sa merwalela. Batswana have been coming out strong in their numbers, assisting the neighbor. We've seen even some members of parliament that are taking on multiple hats here. Batswana modi trafficking ba thusa ba sepodisi to help direct and control traffic, and every Motswana ra bona tata hela that chipping in. Thank you so much to the entire nation. This is a testament of who we are as Batswana. We come together during crises, and this can only make us stronger as a nation. Erika seemo se sentse se tsweletse ka go tlhobaetsa puso e tlamile go hegogela go rarabolla ditlhokego tsa Batswana ba ba amegileng le go amogela dithuso ka se tshwara ke ntša pedi se se thata. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. O tsho dikgang tsa rona di a tswelela mme re ntswa dipula di tsweletse ka go gosomana jalo ka bokete seemo se se ka baka morwalela mo Gaborone le mafelo a mabapi metsi a tsena le mantsi mo letamong la Gaborone le le tswang kgakala ka tlogare metsi a nwa ke kgaupe. Selekanyo sa metsi mo letamong la Gaborone go tswa ka nako ya boraro ne se le mo go 95.5%, mme e se tswa jalo kwa seemong se ne se le boketšana sa bo 38 go ya ko bo 41.1%. Fa ngwaga ono o rogwa ke na fana wetso le mo kamela le kalana leo kana kompone eo ya Water Utilities Corporation re ga se le mo go sena go ta gore tlhalosetsa ka selekanyo sa metsi mo letamong le la Gaborone le a mangwe tjalo le gore se ra eng. Re sena ke go amogela mo dikganyeng tsa Botswana tsa television. Ke a go leboga rra ma ke dumisa Batswana go gae. Letamo la Gaborone
ha re bua le wena ka moso gompie in the morning o ne go supa gore nya le tloga le tlala mo nakong ya gompieno seemo ke mo nakong ya gompieno ra le tamala ga borone le tetse le mo 100% ya ka bona monyane go supa gore ke itumetse batswana ba sotla ba itumelle seo go le baka le thata le tamo le satale la go le tala ke ka 2017 ka February se mo zo tala ka 2016 ka nako ile ya dineo ile bona gore go tsere baka le thata gore le tamo le taler ne gona le o bua ka setšua se le sa ga dineo mo malobeng se se ne sa thusa go tlatsa letamo ka 2017 ha ngwaga o malobanyana hela no roga ka January ha gare hala re bone dikeledi metsi a le mantsi mme dikeledi una tsama letamo le sa tlala gompieno ke dipula hela tse di leng teng hela go sa to gona le sengwe ko lewatleng se se heretsang lewatle go tlisa merwalela ha gona sepesa go nna yalo ke dipula hela tse re di bonang mo nakong ya gompieno a ke tsone tse di kgonneng go tlatsa letamo la Gaborone e seng dikeledi wa dikeledi re mone ke to wa mile matamo a ko Bokone ka gore o simolotse ka December ha ngwago 2024 a tsamela go hela matamo ao ana o ke tsagela thata butse ona ba simola go tala Gaborone dam kana ko yone tsama mo go 35% maybe e thobaetsa tota gore a ta bona metsi ina o ke tsega January ya ma ile mo bikinye hitile be tsama mo 41% entse e ka ntata dipula tsenene tse dina mme go somana ga dipula mo go diragetseng mo bikinye ke one mo dirileng gore letamo la Gaborone le o ke tsegela thata dipula tsone tse di rile merwalla e mo Gaborone le dikgaolo tse di ka kwana okay gangwe gape re bua ka maeledisa kana re ka re catchment area e khona gore tshegetse metsi a isa kwa letamo la Gaborone gore khona o tlala gore ka tloga re ena le bothatanyana re khonne letamo le khonne yang gompieno gore le khona gore a bothata bone bontse bo le teng go tenya mme gore a re dinoka tse di tshelang kana metswedinyana e isang go Gaborone dam ka tloga re khona le go khopa khopetsana mo nakong ya gompieno go kgonagetse ha kae jaanong gore e be letamo le a re tlhoka zone dipula tse le gore dina tsatsi le letsatsi beke yotlhe gore letamo le tlale kana jang ha o bua ka catchment area kana ona maeledisa isang go letamo la rona la Gaborone re khontsha ha o ka la thoko dinoka tse di ko Bokone ga o di tshwantsanya le tse di ka kwana ka re di dikgolwane okay ka ntata dipula tse dintse di nang ka ko mogolong e ka ko se se dira gore matamo a ko Bokone a tshologe kgapetsa ngwaga le ngwaga matamo a la tshologa ga o tsa matamo a boshashe le bo dikgatho okay jaanong la Gaborone ya ka ne ke supa gore la bohelo le tala ke ka 2017 pela ga mo le tetsela bohelo ka 2000 bona le tsala ba ke le thata gore le tala seo se supa gore gona le sengwe konte ga gore mo dipula tse di ka kwana ga di le kana tse di ka kwa tsele go ka tsona le sengwe se se dirang gore kana se se kgoreletsa metsi gore a le sente dinoka tse di tshelang Gaborone ke noka ya Notwane e tshelwang ke catchment e tsamelang hela go tamoyele a nywane ba pin le lo batse le metsi a tsong go le batsa tsena mo Notwane ba hela tshela mo Notwane dam be tshela mo Gaborone gona le noka engwe ya metsi maswana le one tswa hela kgakala go dimo kwa mathenga bokanye le noka engwe e go teng Twane ke noka ile tseleng gore ga o tshwantsanya le noka tse tshwana le boshashe le botati mo Limpopo mo Motlotsi re ke le Motlotsi ke noka tseng ke teng ka selekanyo diko di dinyenyane mme mo nakong ya gompieno re bona gore dipula di nele ka tsele sa toelesega mo kgaolong ka kwana ke tsa gore ka dumela nna gore merwalla e re bona mo Gaborone e ka tswa ile mengwe ya merwalla ya nthare e bona ka selekanyo se se kalo okay mme ha ke batlo go lotolotsa khanye ga re le ba kona ka ha borwa ka ha jwa letamo la Gaborone go a kwa o tswa mo Gaborone ka ro tsamaela kwa a gona le bora matangwana le bomma matangwana ba itiretseng matamo gone ho mo dipolaseng tsa bone mo masimong a bone mo dijarateng tsa bone tsa o ka reng go mana matangwana ya ka a kretse nngwe nna ya ka re ke dikgang ke magatwe a go teng gore be re bona batho ba itiretse matamo a ileng gore gongwe ana ka khopetsana le metsi a tla mo Gaborone dam tota ga re ka re batho ba itiretse ka gore ke matamo a ileng gore a beilwe semmuso matamo wa mo dithutumisong tse re di dirileng mo nakong e hitileng tse di ka tshwarang ngwe bobedi boraro re bone matamo go a ka tshwara a hitang 200 ka palo a mangwa kana catchment ya Gaborone e tsamaye e jwelela ka kwa South Africa mangwa ka kwa South Africa mme a mo South Africa a ka tshwara bo 10 so matangwana a ke a leng gore
a bitswa go te agricultural dams ke a temothuo a a beilwe semmuso le ona a le mo dipolaseng tsa beng ba one ao le ona a beilwe semmuso bana di-water right tsa one mme a na le sabe mo gore metsi a ela go le kahe go tsena mo go na le mo go teng yield gore thobo ya metsi a leng gore a ka tsena mo tamong re bona ha ile gore thobo eo e go gotsegile la thata ka ntata matamo kana ga rata le pele e ha zona tala pele mme kana le gone go tala mo ha zona tala mangwa metsi a evaporate mangwa a tsewa ke phigo letsatsi a mangwa a sinka ya no go ra re metsi a helanga ya go ga borona hela le manyenyane ya rata so tota ya la ke matamo a leng gore ana le sabe ha o tsontsana le di kgaolo tse dingwe o no bitsa catchment ka dina le lentela Setswana maeledisa di kgaolo tse tshwana le bo Shashe ha o tsa catchment ya Shashe Ntimbale di khatong ga gona matamo a ntse so metsi a mo maeleditseng a gora ga o theko go tamona ke go utlwile ne ke batla re tlhatswa motswana ya tlhaloganya a re buele gape mo letamong la Gaborone ha le tletse ya ka le tletse le penologa jana ba bangwe ba re le gona go nna borai mo mahelong a tshwana le bo village bo Tlokweng ka seesemane peripheral areas go ba maru go le kae a go dile ga nna mo ditsong tsa lehatshe le gore itla re matamo nako ngwa tletse ra bona motso o tshwana le Tlokweng di kgaolo di tshwana le bo village e le gore yanong di gogotswa ke metsi a go moragonyana go ntse jalo ga ka gakolagala ka 2016 2017 go na nako e neng le sologa gona ga nna le bothata jo botona thata mo dikgaolong tse di go get downstream ya letamo re na le mo go teng emergency preparedness plan go re ke lana no le gore a le dira gore re bone gore ga letamo le tetse selekanyo se se kana go ka amega dikgaolo tse di bokete jo bokae ha ile gore in the unlikely event ya gore letamo le thubege go ka amega dikgaolo di selekanyo se se kae mme re bona ha ile gore motso o tshwana le kgaolo ya village ya Gaborone le thabolo tse di go gona le batho bangwe ba dirang ditena gona go bapale letamo hale dikgaolo dingwe tsa motso o tshwana le wa Tokweng le dikgaolo tsone bo prisons di gaugi thata le noka e leng gore ha tamo e tshala mo go tsone ga o ya go pele ko motshudi go e leng gore noka ya metsi mothabe e tshela mo boka jaaka boka gompieno e selo ga di a go kopana ko go di kgaolo dingwe di kgota dingwe tse di go motshuletswane di ka amega ya thata lona le ipakantse go le kae gore kana ha le bonela ko pele a mme go penologa ka eno go ka nna le bothatanyana kana batho ba se ka ba tswana ke tsebetsebe re ipakantse la thata re ipakantse mme ebile re ipakantse re lomaganye le ba National Disaster Management Committee le ba District Disaster Management Committee gore re ithulaganya re bona gore mo dontse e leng gore ra di dira go ipakanyetsa di-demos mo go tshwana le gore re itsise batswana ka tsela e ntseng jang ha ile gore go nna thata mpudi a harelwa kana go tare batswana ba bongwe ba tsibusiwe gore ngwe ba huduge ba e go eleng gore go ba balesegile teng yaanong sontse re nne le nano le tsepamela gore ba tla itsisiwe ka tsela e ntseng jang ba tla huduswa ka tsela e ntseng mme kana eo bokete ja yone bo ko pusong rona boikarabelo ja rona jo botona ke gore re ba itsise re ba kitsiso kgapetsa gore letamo seemo sa letamo se tsamaga kae thank you Resnae a re tsene mo gore ha ka metsi a tletsa penologa mo letamong la Gaborone le matamo a o tla re na lone ha pula di ka ske di morago ga paka ya dipula re solegela gore metsi a ke a ka tsang le baka le ka yang tsanwa ha pula ka ske ne mo Gaborone mo kgaolong ya Gaborone ha tamo e tetse e ka re tsa 28 months gore a re ke ngwaga 2.5 years ke 2.5 years ha tamo ya kana bontsi ya metsi gompieno a ra anwa mo kgaolo ya Gaborone mo go teng Greater Gaborone area gore kgaolo yo the hela go tsena go bo le batse ko bo Good Hope dikgaolo tsotlhe tsa Good Hope wa tsena go Sekhuta bo Kanye bo Molepolole dikgaolo tsa Motshudi metsi bontsi ya one 70% ya metsi ao a tswa ko dikgathong le Masama thank you mme dikgathong le dikgathong a kere dikgathong yone ya ka etetse ya ka gompieno a tsamaya ko 106% metsi ao ka re tsa 24 months a pula ka skene go thank you ha ke itse ra o tshore kgatla kgobengwe founu ha o ka le banteng a ke itse gore o di nang ko le tsotlhe matamo a gore a tsamaya kae otlhe molatedi Boka Nywane Ntimbale Thune Shashe a o tlhaela dikgatlong o tsamaye le one mongame o re le kodise gore make a lekeletse ka gore kana ka go ntse ana se ma sentse ana ke nna ke le pudi matseba make a lekeletse ke simolela ka Ntimbale e tsamaya mo 102%
dikgathong e tsamaya mo 106%, Letsibolo e tsamaya mo 104%, Lotsane e leng gore pele ga dipula tse di simolola go na ne tsamaya go 27%, tota ne se tse tsamela go kgala kana Lotsane e no sa dikgaolo tse tsa Tsogo North 26 e tsamaya mo go 115%, o bona gore e tsholwa ya la mo go eteletseng ya la thata boka e le one e tsamaya mo go 105%. Molatedi e leng gore le one ne ntse sa dire sente ka go South Africa e ne ntse tsamaya mo go 30-something%, gompieno e tsamaya mo go 53%. Nywane le one se hitile 100%, yana ke aka ke supa ka Gaborone ra e se tetselo e tsamaya mo 100%. metsi a go boka ra iwetsa a nwa lone a ke metsi a nwang kana boka le khonne gore boka dem nywane dem e no sakae metsi a boka kana tota boka ya ka ile mo metsi mothabiana ke tamo e shalo e sa beletse metsi a mantsi ga re dira gore metsi a heta mo metsi mothabi a ra tshware mme bontsi ya one ra pompela go Gaborone mme re dire gore ha ile gore o ka khona ha re bata re ka dirita ko Mamashia kana ra dirita ko Gaborone dem ke metsi a dirisiwa la nywane a dirisiwa metsi a nywane a dirisiwa mme kana jaaka o itse gore dire di pipe tse di tona tse di tswang go dikgathong no South Korea 2 ra dira di pipe tse di tona le ba water master plan di tswa mo Gaborone tse di tswang go gone go dikgatho di connecta go Mamashia di a go lebatse so ra tota metsi a nyane ga se thola ra dirisa a tshologala o thaba tsena mo Gaborone. Thank you. Ha ne re na le nako re ga selemo go sena nka bo re tswella re bua ka seemo sa dipula ka tselentseng yana ha ke itse gongwe just ka se semane hela 10 seconds hela gore o re tlhalosetse gore ha o bua le ba tepolwapi ba re dipula tse di tla tswella ntse di ina di tshela yana go itla ka kgwedi e mme pela ke tsena go tota ne ke batla gore ke hete kae ka bo nako nyana hela se re temogela thalo a metsi mo kgolong ya Gaborone ka ntata gore ha dipula ka dina yana tota e tsamelano e botsang eo motaka wa kgaoga go di pump stationeng go di water treatment planteng ya nong o dira gore o kgoreletse e kana miso ya rona metsi re Batswana ba re inele di ata metsi re tana re tswela re le ka go itebatebanya le seemo se e khanya motaka se go kgaoga go kgaoga o kgaolwa ke dipula re sena ha ke ya go utlwa gore dipula di tla tswela dina go hitlhaleng go no ka wetsa ka yona go bua le batepolwapi ha lentse le bua le dipula tse di tla tswela dina go hitlhaleng ka ona boketinyana bo re bo bona ra re bile thata gone bo ba meteorology ka re tseng ka ne ka re boletseng ka teng the rain season is a very good rainy season right from last year we expect the rains to continue until the last month of this part of the rainy season which is April re senai moeteledipele wa utilities yo tlhololo o le mothaphiri yo sa robaleng ka metlhale ka dipaka o mo dinakong ra go leboga ke lebogile thata a Batswana ba ipapala. Thank you wetso ra tswelela mo kganyeng e re sa tsang go ya mogala go begilwe lesola motho a le mongwe fa e sa le dipula tse di masetla di simolola go na beke e fetileng Tautona Advocate Boko a re puso e tla tswelela e beile seemo se leitlo go tlhomamitsa gore merwalela e ga e tswelele ka go kgautlhenya matshelo a Batswana Tautona Boko o tlhotsaile go lekola seemo kwa morwa o dile kwa Tlokweng kwa mo nakong eno ditsela dingwe di santseng di tswetswe pego ka botlalo ka Kefilwe Mokgaotsane Pula e mashetla tsweletse ka go somana go rala la hatseleno beke fitile merala ene a utlwala go dikgalong tsa kgalagadi batepalwapi ba supaga kwa motseng wa Kokotsa fela go negana ya selekanyo sa 235 mm pula yo jaanong e fudugetse mo kgaolong ya borajwa le hatseleno mo Maabane metsi a letseng a bere tropo kgolo ya Gaborone Tautona Boko o na le kola batho ba ba milweng ke merala kwa metseng ya morwa o dile Tlokweng kwa le monakong eno ditsela di santseng di tswetswe bontsi ja batho bo halositswe dipego di supa gore motho yo re latlhegetseng mo go tla go tsena ha re leng teng se re setse re na natso ke motho a le mongwe hela wa ko Manoko bothata ja bobedi ke metsi a tlang a hela kana go na la pula e neleng tota batho ba bona ba tlala ba lebile go na la jaaka ko Odi go bonalang gore batho ba ne ba le mo malapeng hela go sena pula epe kalo e neleng mo tikologong ya bone mo no go ka tshwenya mme go bogota metsi a tswang go sele melatswana e tlala e bo e tlhatsa go bogora gore jaanong metsi a teng a tlhamalala ko malapeng Tautona Boko a re kana go tsotlhe puso e tlabo e tla eteletsa pele pabalesego ya matshelo a batho Batswana ba ka ba gakolola gore se ba tshwanetseng ba se be ko pele ke pabalesego ya bone ha motho a bona kana go belaesega gore ha leng teng ga a babalesega a kope thuso kana tse dikgato tsa go tsamaela go babalesegile
ba ba nang le ditiro kana ba ba tshwantseng go ya ditirong ha o bona o ka re seemo ga sa nna sentle tlamela o babalele botshelo ja gago. Merwalela e tla beketse pedi fela morago ga kgaogano ya madi a setšhaba mo go raya gore e tlisetsa puso dikgwetlhetso dingwe tse di ša go tlatlagana le tse di neng di santse di le teng di tlhaetswe ke yone madi a teng mo sekgwameng sa puso. Seemo ga di nna jaanong go raya gore le tse dingwe tse ne di akantswe kana di rulaganyeditswe di tla tshwanna di boela ga moragonyana go itebagangwe le seemo se se tlhagogileng se se diphatsa se se kgopakgopetsang matshelo a batho. Re ba ko pele matshelo, re ba ko pele pabalesego ya batho go raya gore sekgwama se tla tshwanna ke gore se dirisetswe gone mo ke sone se re se beileng ko pele. Le ntse mo nakong eno go lebega pula ya bepile lephata la tepo ya loapi le ka gore e santse e tlile go na go fitlha beke e tlang mme e tla boa e tshologa gape kgwedi e tlang e bo e laela ka ya Moranang. Ke Filo Mokgatsane, BTV News, Tlokweng. Re tswelela mapodisi a Molepolo le ba tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone rre mongwe ya letseng a tserwe ke noka ya ga Molele morago ga dipula tse di tsweletseng ka go gosomana kwa borwa le kwa botsheka jwa Hatshile. Go ya ka mo kamela mapodisi a Molepolo le Superintendent Jacoba Molapong setopo sa rre se kwa se pateleng se segolwane sa Scottish Livingston fa ditlhotlhomiso tsone di santse di tsweletse go bata ba ga bone. Tankisentsho wa bega. Mo tsatsing la maabane setlhopha sa mapodisi se ne se tshwaragane le namane e tona ya tiro ya go leka go ntsha rre mongwe yo o neng a tserwe ke metsi mo nokeng ya ga Molele. Go ya ka Superintendent Molapong re yo go belaela fa dingwaga tsa gagwe di ka nna 20 go ya kwa tse di 35 le fa go ntse jalo ba ne ba felela ba kgone go montsha mo metsing mo ile a rurufadiwa fa a sa tlhole a le mo botshelong ke ba bongaka kwa sepateleng. O ne go tlhalosiwa gore go bonala gona le rre mongwe yo e leng gore o ka tswa a tseru ke noka ka po go belela gore tsere ke noka mme a le gare ga metsi go le ba ga hakilwe ke setlhare mme re yo o na re begela yo ne go ile gore mo patlong ya dipudi jaanong ha tsamaela go ya hanokeng ke gone ha tla bona tiragalo ne re na ra bitsa ba rona ba support re na ra bitsa le ba rona ba SG ba ile gore ba rutetswe buitsana be jwa go tsena mo metsing ba ile gore ke bona ba itileng ba kgona gore thusa go ntsha rene mo metsing. Superintendent o tlhalosa fa dipula tse di tsweletse ka go ama matshelo a batho mo kgaolong ya Mokwena. Re ne ra boa ra amogela report engwe ra etswa ko Mahetlwe go lebega rre mongwe ko Mahetlwe le ene a go utswe ke noka mme ka bolesego re yo ona ya re mo go ntse noka ya motsere a kgona go mo tlhatsetsa ko ntle mme ene re yo o tengwa sidilega botsogo go busiame. Mo go tse dingwe e ntse le mo kgaolong ya Kweneng mo motseng wa Hatsalatledi o itsegeng ka Lera kgotsa go phatloga ga Lehatshe go se wa motse kgosisa ke ga bana motse a tlhalosa fa seemo se santse se le mo taolong mme go thatsa morafe wa gagwe go nna podimatseba ka seemo se kana sa fetoga nako nngwe le nngwe. Tankisentsho, BTV News, Hatsalatledi. Komiti ya dibetso tsa tlholego ya kgaolo ya Mogoditsane Thamaga e ntse malalalaetse go itepatepanya le ditshenyo tse di bakilweng ke dipula tse di tsweletseng ka go gosomana kwa borwa le kwa botsheka jwa Hatshile. Fa bua mo puisano le babega dikgang ba Botswana Television molaodi wa kgaolo mme Bernice Berman Musime a re lentswa ba itemogetse tshenyo e kgolo ba ikebiseditse jalo go netefatsa gore ba tlisa dithuso mo go botlhe ba ba amilweng ke dipula. Abigail Samson wa bega. E re ka dipula di tsweletse ka go gosomana ka bokete mo lefatsheng ka bophara mafelo a tshwana Mmopane ga bane le Mogoditshane a nne le ditshenyego tse dikgolo banne ba metse bana ba supa fa dipula tse di ne di baka merolela mo matlong a bone ga mmogo le mo ditseleng. Re itemogetse ditshenyegelo la tse dintsi thata ka gore re senyetse ke dilwana di tshwana bo malao bo diaparo ne di tsewa ke metsi le gone ana le tsone bo dijo tota gona sepe se se leng teng mo mantung ya no mme ne ra nna le go etelwa ke ba bo mabipelego ba simolotse maabane ntse ba re tholaga le tsatseno ba hitile ana ba supa gore ba ta re tswa thuso mo go tsone tsa bo dijo yalo le tse dingwe tsa ba ka di kgonang. Metsi a tsena ka le bona go ntse ka le bona go ntse yana
nako le nako hela ha pula ena re bereka yone kganyoneng mme nna se ke bonang se le botoka ha ne ba re ka rirela mosele o hetanyana o fitisa metsi ko molapong ke yone solution le gore ke bone ka re thusa ko ntle go jalo ga rena ga le boroko. Komiti ya dibetso tsa tlholego ya supa fa mo ditshekatshekong tsa bone ba itemogetse gore dipula tsa gompieno di bakile tshwenyo e ntsi go na le dipula tsa nako e fetileng. Le fa go ntse jalo tsholofelo ke gore ka thuso ya sesole sa Botswana le mokgatlho o ikemetseng wa Red Cross ba tla kgona go fa dithuso mo go botlhe ba ba amegileng. Re na le di-evacuation centers mo Mogodisane re na le Mogodisane community hall re be re identifyile gape sekolo sa Nko ya Phiri mme mo motseng mongwe le mongwe our primary schools ke tsone di-evacuation center tsa rona mme maabane ka ne re bone batho ba tseneletse metsi bontsi ba bangwe le ba supa gore ba na le ko ba ka bona morokoteng mo masikeng kana mo ditsaleng jalo mme re na ra ba thusa ka dikobo. Maabane re ntshitse dikobo di le 20 ra thusa bangwe re ba beile ha one of them ke ma-teacher ba Mogodisane primary re letse re ba beile ha halfway housing ya rona na le halfway house mo Mogodisane e leng gore gantsi ga re na le diemo tsa tshoganetso re ba batho teng go letse re tsere bontlha bongwe ba dikobo tseo ra ba di neela gore ba di dirise bosigo. So far ke sone se re letse re se dirile maabane le go ba thusa ka dijo letse re ba thusitse ka dijo tsatsi leno ke gone re ntshitseng di-team tsa rona gore di go assessa. Banni ba motse o ba go tle go netefatsa gore bana ba tshamekela kgakala le mafelo a tletseng metsi go babalela matshelo a bone. Abigail Samson, BTV News, Mopani. Wetso fa ile gore o tsubantse gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primareng ya tsatsi la labone. Lephata la tepo loapi la re le solofetse gore pula e tswelele ntse na thata kwa mafelong go ralla lehatshe leno lotlhe. Mogolwane wa lephata leo Rre John Sterling a re go solofetse gore pula monongwaga e eme gona ka kgwedi ya Moranang ke gore April e seng ka kgwedi ya Mopitlo March ka ja lephata leo le kile la bua go le pele. Mo nakong eno go setse go na le pula ya selekanyo sa 50 mm le go feta kwa mafelong ka go farologana mo lebakeng hela la letsatsi. Pula eo e bakile merwalela kwa mafelong mangwe jaaka toropo kgolo Gaborone ka ditsela bogolo jang mo makgabakanyong a melapo di khurumeditswe ke metsi. Lephata leo le kopa setšhaba go nna podimatseba ka dinako tsotlhe go ipabalela mo sutlha-sutlheng yo sa tshabeng mmitwa ke gore metsi. Kana paka ya pula gantsi hela ka kgwedi ya March mme mo ngwageng o re sologela e tla hela mo kgweding ya April go a pele mme santse re soletse dipula tse di po godimo ga tsa tlwaelo go ya pele. Se ga se re gore ka gore re ntse re na le dipula tse dintsi ga se re gore pula itle gona tsatsi le letsatsi e tla re mo bekeng e tlang go apoge pula e hokotsege mme ha ntse re tswela gape re tsena la mo kgweding ya March re santse re soletse dipula ha re soletse pula e go godimo ga ya tlwaelo se re raya se re kgonagalo ya merwalela le yone ya oketsega. Se se diragala ra ke boammaruri se na le mabapi thata le yone phetogo ya loapi ka gore tota phetogo ya loapi ya amile di-pattern tsa pula tsa rona di amile di-temperature di amile dilo ka bontsi mo loaping. Ke sone se e le gore gompieno yana re itemogela dipula tse dintsintsi tse e leng gore tota re ne ntse re senka re nna le tsone. Dipula tse go ka diragala gore di hetoge ka gore tota mo kgaolong ya rona yone thata-thata ya Botswana re na le dipula tse re di bitsang re di convective rainfalls tse e leng gore tota re di bona thata ga go na le dipula tsa dikgadima kana tse di dumang mme gompieno go be go diragala gore ka gore re na le di-easterlies tse e le gore di khosa dipula tsone tse tsa medupe re be go diragala gore gompieno re bone kgonagalo ya pula yone ya medupe. O tsore tswela le maime a dikgang tsa metsi. Bagwebi ba dikgwebo tse di ko lefelo la marekisetso a Molo wa Molapo Crossing ke bangwe ba ba mileng thata ke merwalela mo toropong kgolo Gaborone maabane ka tshokologo. Bontsi jwa madirelo a Molapo Crossing a letsa tseneletswe ke metsi morago ga go gosomana ga dipula tse di mašetla ka jaanong ka segoditšhane e ne e tlhatsa.
le ntswa bokete jwa ditshenyegelo bo ise bo tlhomamiswe sentle bagwebi bone ba ka ile fa go tlatsa lobaka go buisetsa seemo maruding kana meriting le fa go ntse jalo marekisetso mangwe tshokologong eno a na setsa ise a bule ka beng ba one ba ne ba tshwaragana le namane e tona ya go phepafatsa e ntse le kwa Molapo Crossing dikoloi tse di neng tsa tsewa ke merwalela maabane di ntshitswe tshokologong eno ka thuso ya basesole sa Botswana. Maabane hela re ntse mo shopong pula ena go dira tsela gore batho ba heta ha ba re ba bona metsi ko stopong ke be ke tswa ke re ka go bona le nna metsi ko stopong a nkopantshitse hela ha ga mmolo ha tla ka bokete bo bontsintsi ha se ke tla mo shopong ke go tsa phone ke ga tsa snap ke ha a tsena le nna mo shopong tsena le mantsintsi yala re tswala mabati pressure ya metsi na bula mabati ha tsena le mantsi. Our shop is insured, but because it was a natural disaster, we're not sure if insurance is going to cover us. So we're going to try as work as fast as we can to try reopen our shop so that we can get back to business. Fortunately, we have two shops. So as we are closing this one at the front, we operating from the shop at the back. So everybody still has their job. Nobody's going to get fired. So we'll be operating from the back until we resuscitate the shop at the front. Next to our mall, there is one river. So water came from that direction and went inside our mall. It was too much water, then came in my shop and it damaged my stuff, like TVs, ring lights, AirPods, 10 TVs, Hawaii boards, headsets. I think so around 150 to 180,000 cost. They have to dip that river, you see. They have to dip so water flow can be done. And I think so they have to make over bridge where they are river. So water will pass easily. They have to dip inside. We tsora ko hela ka khutlaneng sa tsa metshameko me gone ko khaitsedi yake Ntebogang Sebetela we misent. tla go leboga wena khaizeri yake Benson Phutego motsanaitso nka mogela ka dikgantsa metshameko ke bidiwang Ntebogang Sebetlela go latela seemo sa lewapi se se sa iketlang go rala lefatshe leno ka bophara segolo tjang dipula tsa matsorotsoro tse di tsweletseng ka go gosomana le go tla Botswana Football League BFL le tsere tshwetso ya go tlosolosa metshameko ya League FNB Premiership e neng e rulaganyeditswe go tshamekwa mafelo ano a beke go ya ka manamisa mafoko wa lekgotla leo mosimane gape Tshoswane tshwetso ya go tlosolosa metshameko eo e botlhokwa jaaka ba kgathala ebile ba eletsa go babalela matshelo a batshameki ba rotloetsi batsamaisi ba metshameko le bana le sabe ba kgwela dinao ka go farologana metshameko eo e neng e tlabo e le ya beke ya bomasome a mabedi le bongwe e tla rulaganyetswa nako e tlang tshamekiwang ka yone. I can confirm to you that Botswana Football League has taken a decision go emisa match week 21 yote. This is after careful consideration ya weather ya gompieno that it is not prudent to play under this kind of conditions. Mabala metsi di tse di senyegile and we cannot go on until seemo se tokahala next week. So no team is going to be playing over this weekend. All games have been suspended owing to those reasons tsone tsa weather, mabala le safety ya di supportera and staff se le moteng. Setlhopha se segolwane sa setšhaba sa bomme sa kgwela dinao the Mass se simolotse tsela ya go ipatlela phatla kwa kgaisano ya Women Africa Cup of Nations qualifiers Morocco 2026 Bokoa se fengwa ke sa Democratic Republic of Congo ka notse pedi go lefela sokologong eno kwa lebaneng la Obedi Tane Chulume kwa Francistown magare jwa naga Alex Malete a itlhabile ka thipampeng mo motsutsung fela wa ntla wa karolo ya ntla jaaka lone ga o fetoge a nosetsa baeng Gloria Mabomba a konetela phenyo ya the Leopards mo motsutsung wa dikgobalo ka jalo DRC e boela gae fentse motshameko wa tikologo ya ntla ka dino tse pedi bobedi jo bo kopana gape ka la boraro mo motshamekong wa tikologo bobedi kwa DRC mo fenyi ka kakaretso wa ditikologo tsa bobedi o ya go kopana le setlhopha sa banyana sa Afrika Borwa.
First, we gave away 2 goals. And then the second thing, we could have scored maybe 6-7 goals today. We created so many chances, a lot of one-on-one with the goalkeeper, but we couldn't take our chances. 2 major downfalls, giving away goals and not converting the chances. 12 players, no chance. But they do a good match, and she's so happy to go back at home with this victory. Modulasetilo wa Liga ya First Division ya Borwa Major Thebe Mokgwa a re lentswa ba nile le kgwetlho ya dipola mo biking ya bolesomele bongwe tse di paledisitseng mengwe ya metshameko fa e mengwe e kgaoseditswe mo tseleng ba ikiteile sehuba go tswalla ka metshameko ya beke ya bolesomele bobedi mafelong ano a beke a re utlwe re filwe lekorwe. Major Mokgwa re lentswa ba kgonne go tshegetsa metshameko le meraro mo bekeng e fitileng mme ba palelwa ke le meraro e ba neng ba rulagantse go e tshwara mo gare ga beke ya ntateng ya dipula tse di sa emeng ba mo dipuisanong le Lekgotla la Botswana Football Association le ba Botswana Police Services go ba adima mabala gore ba tswelele ka league. Di-game tsa rona tsotlhe di a tswelela ka mahelo a beke. We will proceed with our games. Re tla be ntse re monitora seemo ra bona go dipula di ana ra tlhaloganya ditlabo tsa rona here and there they can't train properly. If they are able to train, they plan to train mo di indoor facility. Re ntse re taboga beke yotlhe. Re se re tswa go bua go lekidi re tswa go bua ba Botswana Police Services re lebile dikgang tsa gore mabala a leng teng a ile gore ana le good drainage system ke di turf ke a le gore gongwe re ka tshameka jaaka bona Premier League e tsweletse ba tshameka despite the rains tse re le mo go tsone. Me First Division as the second tier league at the Premier League, we expect gore the standards tsa rona di ska tsa harogana thata e ska nna gore Premier League ya tshameka First Division e me go tlhelele gate ya ka go tshameka. O tlhalositse fa bothata jo bo gakadiwa gape ke go tlhoka barutloetsi mo go ba paledisang go hirisa mabala. The issue of not us having a sponsorship as First Division, it is really hampering on a lot of things. Le gompieno you find that around Gaborone there are facilities that are privately owned. Gona le bo Jamali, gona le bo Bank of Botswana grounds. They will get artificial turfs. They can be exploited. Ra go bona ra bua le bone kana ra ba mo kgwebong ba batla madi. They will need money for the league to pay in order to have those facilities, and they need to be paid up front. Fa tsotlhe di ka tsamaya ka thelelo league yo solofetse go tswelela mafelong ano a beke ka metshameko ya beke ya bolesomele bobedi. Setlhopha sa City Bola sa amogela Prisons 11 kwa lebaleng la Ramonaka. Desert Ngawi e bapolana le Tlokong United kwa lebaleng la Tsabong VDC. Magosi ba amogela Jwaneng Young Stars kwa VT Marena. Police 11 le Sun Diamonds di bapolana kwa Botswana Police College kwa Otse. Kwa Be Free Park go tla thunya le go sala molora jaaka Taung Young Strikers e tla bo amogetse Holy Ghost. Ditlhopha tsa UB Hawks le Notwane di kwa lebaleng la SSG. Re filwe lekorwe BTV Sport Gaborone. Moeteledipele wa Lekgotla la Botswana Athletics Association Moses Banti a re fa ikopelo ya go tshegetsa dikgaisano tsa mabelo tsa World Athletics Relays tsa ngwago tlang e ka atlega seo se tla thusa mo go tsweletseng serodumo sa lefatshe leno. Banti a re lefatshe leno le ntse le dira bontle mo mererong ya mabelo selo se a reng se ba baya mo maemong a mantle a go atlega. A re utlwe Kagiso Molelekwa. Morago ga go lemoga fa lefatshe leno le tsweletse ka go dira bonte mo dikgaisanong tsa mabelo ka go farologana segolobogolo a neeletsano kgotsa relay, lefatshe leno la bona go se thona ya go ipona diphutamafatshe ka go farologana le go eta go tshegetsa mabelo ao ka tsholofelo ya gore fa tiro eo e ka fetoga nnete go ka nna maleba ka jaana gape lefatshe leno le tla bo le ipelela dingwaga di le 60 le ntse le ipusa. Lefatshe la Botswana le tabe le ipelela 60 a go ipusa mo re go bitsa 60th independence anniversary. Ke sone se re ba mabelo re boneng gore le rona re nne le sabe ngogono heta wa 2024 re ne ra go Bahamas bashimane ba rona ba 4x4 ba heta ba taka sekgele sa gold mo gone mo go supang gore kana motshameko go ra gore re itsetsepetse
re le lehatshe la Botswana kana re le ba Botswana Athletics. Mo godimo ga moo bantsi a re ntle le go tokafatsa maemo a lefatshe leno lefatshe ka bophara go tshegetsa dikgaisano tsa selebogose go ungwela makalana ka go farologana. All sectors tse leng gore di teng mo Botswana ya ka ke bua ka lona kana gore le tsene mo seemong gore ebe le tale rutiwa gore seemo sa metshameko ya World Athletics se dirwa ka tsela e ntseng jang. Le rona ba rona di-referee tsa rona di-coach tsa rona batabogi ba rona ba go ithuta dingwe mo go ba batang kwa le rona hela administrators go mo hela go fila fomo yone go rutile dilo tse dintsi mo go matso gore dilo tse dingwe ga re di ele thoko mme ke tse di tlhokagala se e leng gore rona mo go rona go tsile gore ha tshono gore le batabogi ba rona le mabelo a mangwe a e leng gore gongwe re ntse re sa itshesala mo gone re kgone go atolosa. E re ka lefatshe leno le kile la atega mo go tshegetseng dikgaisano tsa mafatshe mo nakong e fetileng sephiri ke eng gore ikopelo e fetoge nnete. You do the lobby among the World Athletics members. But there is a big committee. Re tsweletse ka go ngoka maloko a lekgotla la athletics lefatshe ka bophara gore ba re emenokeng mo ikopelong ya rona. Re setse re kopana le maloko a le mmalwa e le maiteko a go itela. Re tshwanetse gape ra ba ya pele komite ya ikopelo ya lekgotla la World Athletics lenaneo la rona go tshegetsa. And we should present it and in front of those, the bid committee plus the president of the World Athletics. Fa e sa le lefatshe leno le simolola go phadisa mo dikgaisanong tsa mabelo a neletsano le ikgapetse lefera go dikgaisanong tsa di-Olimpiki tsa ngwaga o fetileng ko lefatsheng la fora ka setlhopha sa 4x4. Komite ya ikopelo ya World Athletics e solofetse go etela mono gae malatsi a le 3 go simolola ka la botlhano kgwedi eno e le 21 go tsena e le 23. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tseleng tse jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla ba re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela pele re kgaogana tla ke busetse ka go kgaitsedi ya ke Benson gore ga kwalla tse di gogang kwa pele. Dautona Boko a re puso e tla tswelela e tlhomile seemo sa merwalela leitlo go somarela matshelo a batho. Setšhaba se tlhagisiwa ka kgonagalo ya merwalela e ka bakwang ke go peneloga ga letamo la Gaborone ka jaana le tletse mpepene. Fa mo go tsa metshameko league ya FNB Premiership e tlosolosiwa ntateng ya seemo se se sa iketlang sa bosa. Wetsone di le kalo ga go di fela nako ke yone e gangwe le gape ya boeng ya e re patapatile ra kogela kwa go batepolopi go utlwa ka maemo a bosa mme re tse boeletsi le dikgakololo tsotlhe tse di gakololwang ka tsone gore re bone metsi re se ka ratla ra ngwa ka legare bo boa re beolwa ka lone a nne Kagiso. Abagetse madume amogela seemo sa loape sa letsatsi la kamoso le mafelo a beke o setisedwa ke Obakeng Casper Mathaki. Bagaetsho re le itemogetse pula e neleng ka mmetela mo toropokgolo Gaborone le mafelo a mabapi e ile ya baka tshenyo le merwalela mme re santse re solofetse gore pula e tsweleleng tsena mo malatsing a latelang ka jalo setšhaba se rute gore se tsweleleng tse se le pudi matseba kgotsa se ipabaletse ka gore pula e re solofetse gore gongwe ka tswelela baka tshenyo le merwalela mo mafelong mangwe a lefatshe leno mme e latela ke e gatisitswe mo mosong ono ka nako ya bofere bobedi. 160 mm square mo Godisane Khotla, mo Godisane Police Station, 150 mm square Khale Hill Junior Secondary School, 140 mm square Tloanem Primary School, 120 mm square Newas Farm Motlokwe, 100 mm square Gaborone Village Metropolitan Headquarters ga mmogo le mo Godisane Khotla. 95 mm square Moroka Primary School, 90 mm square Kumakwane Primary School, 85 mm square Musojani, Lakhwane le Nshakashukwe Primary School, 82 mm square Oliphants Drift Police, 80 mm square Muchudi Police Station, 75 mm square Lesola Tebe Primary School, 70 mm square Ramokhebana Primary School, 60 mm square Masunga Landfill.
58mm kwa Ramariva Nasfa, 55mm kwa Changate Primary School, 50mm kwa Leshibitse Nkange Borolong Primary School ga mmogo le Lobatse Police Station. Mme mo mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno re gatisitse pula e ko tlase ga 50mm. Mme go itse go le gontsi ka pego ya rona ya pula go ka etela tsebe ya rona ya Facebook. Mme re lebelela setshwantsho lape mo nako ya gompieno supa go santse go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Mme maru a mmala o motalo re solofetse gore a tswelela ntse a re nesetsa pula mo bosegong ja gompieno go fitlheleleng ka letsatsi la kamoso. Ha re lebelela mo letsatsi la botlhano re solofetse gore go tswelele go thibile lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula diphefolo dikgadima e phataletse le dikgaolo tsa gantsi le gare le bokone botlhaba. Fa dikgaolo tse dingwe tsa lefatshe leno ka bontsi re solofetse gore e aname le mafelo a dikgaolo tseo. Mme ka jalo setšhaba se rutwa gore se tswelele ntse se ipabaletse mo seemong se sa loapi. Ha re lebelela mo maphakele go dikgaolong tsa Nhabe gantsi le Kgalagadi re solofetse gore go ikutlwatse go le mogote wa 20. Fa dikgaolo ka bontsi tse di mo bothabatsetse ja lefatshe leno re solofetse gore go ikutlwatse go le bothito ka selekanyo sa 10. Ha re lebelela mo tshokologong go dikgaolong tsa borwa bothaba kgatlheng le kwene re solofetse gore go ikutlwatse go le tsiditshana ka selekanyo sa 20 le bone kwa Good Hope go yeng kwa 27 kwa Lephephe. Fa dikgaolo tse dingwe ka bontsi tsa lefatshe leno re solofetse gore go ikutlwatse go le bothito ka 27 kwa Letlhakane go yeng kwa 30 kwa Ngwejana. Mme re lebelela mo mafelo a beke go dikgaolong tsa borwa bothaba kgatlheng le kwene re solofetse gore go tswelele ntse go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefolo dikgadima e anamele mafelo a dikgaolo tseo go ikutlwatsa go le bothito mo tshokologong. Ha re lebelela ko dikgaolong tsa gantsi le Kgalagadi re solofetse gore le gone e be go thibile ka kgonagalo ya pula diphefolo dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo ya Kgalagadi. Fa ko kgaolong ya gantsi gone le gone re solofetse gore go thibe ka kgonagalo ya pula e phataletse le mafelo a dikgaolo tseo go ikutlwatsa go le bothito mo mafelong otlhe a dikgaolo tseo. Dikgaolo tsa Chobeleng gabe le gone re solofetse gore go thibe ka kgonagalo ya pula e anameng le mafelo a dikgaolo tseo go ikutlwatsa go le bothito mo tshokologong. Ha re lebelela ko dikgaolong tsa legare le bokone botlhaba re solofetse gore ka letsela matlhatso e be go thibile ka kgonagalo ya pula diphefolo dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa bokone botlhaba le borwa jwa kgaolo ya legare. Fa ka tsela tshepe gone re solofetse gore go thibe ka kgonagalo ya pula e phatlaletse le mafelo a dikgaolo tseo go ikutlwatsa go le bothito mo tshokologong. Ke gone gotlhe mo ne ke go tshwaretse go tswa Tepolwape a re tswelele ntse re ipabaletse mo seemong se sa loape se se ketang boroko. Go leboga Batswana ka tirisano mmogo e ba nnileng le yone morago ga go tlhagelwa ke bothata jo. Dikgwetlho tse di mehuta mebedi segolobogolo ke metsi a elang a na tsa dithoto a tsa dikoloi a tsa batla go tsaya le batho, mme bontsi ja batho bo halositswe. Dipego di supa gore motho yo re latlhegetseng mo go tla